Наша програма «Наш štvrtok» počinje na 19:30 minuti zoz emisiju za dzeci Dzecinski švet, u ktorej uvidite reportažu zoz manifestaciji Červene pupče. U peršej časti emisiji Dobri večer Vojvodino budete mať z nahodu vidzic, jak bolo na švetočnosti označovanja 200-ročnici narodzenja Petra Kuzmjaka, ktorá otrimana u ruskim keresture. Potim vam prenješeme atmosferu zoz 55. festivala ruske kulturi Červena ruža. Uvidite otveranje vistavi podobovih robotoh avtorki Anđelki Antičević zoz Berkasova i nastup dzecinskih ansambloh na Červenim pupču. U ostatnjej tematičnej častci ukažeme vam i jak bolo na perši međunarodni multižanrovim festivalu ruskого filma Rusin Film Fest, ktorý otrimani u Šidu. Dobri večer Vojvodino, na štvrtok na 20 hodin.